Mu myaka irenga 10 ishize umuziki nyarwanda wabonye impinduka zikomeye uva ku rwego rwo hasi ugera ku rwego rwo guhatanira ibihembo mu karere ndetse no muri Afurika. Muri uru rugendo hagaragaye amazina menshi y'abahanzi bagize uruhare mu kwiteza imbere, ariko hari amazina ahora agaragara hejuru y'andi mu biganiro by'abakunzi b'umuziki, ariyo Bruce Melody 001 na The Ben Tiger. Bombi ni abahanzi bubatse amazina akomeye, bafite indirimbo zakunzwe n'imbaga y'abantu. Bombi bakoreye ibitaramo bikomeye mu bihugu bitandukanye. Bombi bafite abafana batajya bahwema kubashyigikira. Ariko uko imyaka yagiye ishira, impaka zirushaho kugenda ziyongera. Ninde mu by'ukuri uyoboye umuziki w'u Rwanda? Ninde yagize uruhare runini mu kurusha undi mu kumenyekanisha ibihangano by'u Rwanda? Ninde ufite ibigwi byinshi, cyangwa se ninde ukomeje kuganza uruganda rw'umuziki muri iki gihe? Ninde ukwiye kwambikwa ikamba? Muri iyi documentaire tugiye gusesengura urugendo rw'aba bahanzi bombi twifashishije amateka, imibare n'ibitekerezo by'abasesenguzi. Turashaka gusubiza ikibazo kimaze imyaka kivugisha benshi. Uyu munsi nawe ushobora kwemera cyangwa se ntiwemere bitewe n'uwo ufana muri aba bombi. Kuko mu gihe habura amasaha make ngo besurane, imibare niyo igiye kuba ururimi rudashidikanywaho. Iyo urebye imyaka bamaze mu muziki, uko bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga, uko babumva ku mbuga zicururizaho umuziki, uko bahagaze kuri YouTube ndetse n'uburemere bw'abo bakoranye indirimbo mpuzamahanga, ubona uko ishusho ishobora gusubiza ikibazo benshi bibaza: ninde uhetse undi hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben? Ingingo ya mbere, reka turebe uburyo The Ben arusha Bruce Melody imyaka mu muziki. The Ben yatangiye kumenyekana mu muziki nyarwanda mu mwaka wa 2007 ndetse na 2008. Icyo gihe yahise yegukana ibihembo bya Salax Award nk'umuhanzi mwiza wa R&B. Amaze imyaka 19 ari mu muziki. Ku rundi ruhande, Bruce Melody yatangiye urugendo rwe mu buryo bugaragara mu 2010 mbere yo gusohora indirimbo zamugize icyamamare zirimo Tubivemo mu mwaka wa 2013. Ubu Bruce Melody amaze imyaka 16 mu muziki. Aha rero bigaragara ko The Ben ari we uyoboye mu rugendo rw'igihe kirekire, kuko amurusha imyaka 3 mu mwuga. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Bruce Melody ni uyoboye kuri Instagram ndetse na X. Mu gihe isi y'imyidagaduro isigaye ishingira cyane ku mbuga z'inkoranyambaga, Instagram ndetse na X yahoze ari Twitter biri mu bipimo bikomeye by'ubwamamare. Bruce Melody mu mibare igaragara akurikirwa n'abarenga 1,200,000. Aha ni kuri Instagram. The Ben we akurikirwa na 1,000,000 gusa. Murebe imibare. Kuri X, Bruce Melody afite abamukurikira 137 ndetse na 800. The Ben afite abamukurikira kuri X 39,500. Ibi bivuze ko kuri izi mbuga uko ari ebyiri, X ndetse na Twitter, Bruce Melody ayoboye ari imbere ya The Ben. Ingingo ya gatatu tugiye kurebaho. The Ben yigaranzura Bruce Melody kuri Facebook ndetse no kuri TikTok, kuko imibare igaragaza ko The Ben akurikirwa n'abarenga 685 kuri Facebook, mu gihe Bruce Melody afite 408. Tugiye kuri TikTok ho, The Ben niwe uyoboye, afite abafollowers 428 na likes 5,200,000, mu gihe Bruce Melody afite abafollowers 279 na likes 2,200,000. Aha bigaragaza ko The Ben afite igikundiro gikomeye cyane cyane ku bakoresha TikTok, urubuga rwabaye ingenzi cyane mu kwamamaza no gukwirakwiza umuziki muri iki gihe. Ntabwo aratugarukirije, reka tujya kuri Spotify ndetse na Audiomack. Bruce Melody afata umwanya wa mbere. Kuri Spotify, Bruce Melody yumvwa n'abagera ku 232,000 buri kwezi, ariko The Ben afite abamwumva 111,000. Ibi bivuze ko Bruce Melody arusha The Ben inshuro zirenga 2 ku mubare w'abamwumva buri kwezi ku rubuga rwa Spotify. Kuri Audiomack ho rero bimeze bite? Bruce Melody ayoboye mu mubare rusange w'abumvise ibihangano bye
kuko ibihangano bye bimaze kumvwa inshuro zirenga miliyoni 12,300 mu gihe The Ben ibihangano bye bimaze kumvwa miliyoni 9,100. Nubwo The Ben afite followers benshi kuri Audiomack kurusha Bruce Melody, umusaruro w'ibihangano byamaze kumvwa ushyira Bruce Melody imbere ya The Ben. Reka dukomeze, imibare iracyakomeje. Reka tujye kuri YouTube. Bruce Melody yabaye umwami w'umuziki w'u Rwanda. Iyo ugeze kuri YouTube, ikinyuranyo kirushaho kugaragara. Bruce Melody afite subscribers miliyoni, mu gihe The Ben afite 619. Ahangaha ni imibare bigaragaza. Ikindi gitangaje nuko Bruce Melody afite video zirenga 200 kuri chaîne ye, mu gihe The Ben afite video 29 gusa. Ibi bigaragaza ko Bruce Melody yashoye cyane kuri YouTube kandi akayibyaza umusaruro mu buryo buhoraho. Tugiye ku ruhando mpuzamahanga ho aba bombi bihagaze bite? Bruce Melody amaze gukorana indirimbo n'ibihangange n'amazina akomeye muri Afurika ndetse no hanze yayo, harimo Joeboy, Diamond Platnumz, Blonde Joel, Bien-Aimé, Black Diamond, Harmonize, Shiba Karungi, Shaggy ndetse n'abandi batandukanye. Ariko The Ben nawe ntabwo ari muto muri uru rugendo. Yakoranye indirimbo zirenze imwe na Diamond Platnumz, Otile Brown, Mbosso, Shiba Karungi, B2C, Rema na Makura n'abandi bahanzi bafite amazina akomeye mu karere. Iyo urebye uburemere bw'amazina y'abo bakoranye, bombi bafite uruhare rukomeye mu gusohora umuziki nyarwanda hanze y'u Rwanda. Nubwo Bruce Melody mu myaka ya vuba ari bagaragaye cyane mu mishinga mpuzamahanga inakurikiranye, akaba niwe wakoranye na mu bihugu navuga bikomeye. Aha bigaragaza ko Bruce Melody ari imbere ya The Ben. None se nyuma yo kureba iyi mibare, ninde uhetse undi? Iyo urebye amateka n'igihe bamaze mu muziki, The Ben ari imbere. Wareba kuri Facebook na TikTok, The Ben ari imbere. The Ben arayoboye. Ariko ugeze ku mbuga zifite uruhare runini mu gukwirakwiza umuziki muri iki gihe zirimo Instagram, X, Spotify, Audiomack, YouTube, Bruce Melody niwe mwami. Mu bipimo bitanu bikomeye bifitanye isano no kumvwa ndetse no gukurikirwa mu muziki mpuzamahanga, Bruce Melody ni ufite imibare myiza kurusha The Ben. Ibi ntibisobanura ko The Ben yasigaye cyangwa atakataje cyangwa se adafite igikundiro, ahubwo bigaragaza ko The Ben akomeje kumwe mu bahanzi bafite amateka akomeye kurusha benshi mu Rwanda, mu gihe Bruce Melody ari uri kwiharira umwanya wa mbere mu mibare y'iki gihe. Niba urubanza ruciwe n'imibare gusa, Bruce Melody niwe ugaragara nk'uyoboye muri iki gihe. Ariko niba harebwa ku mateka, imyaka mu muziki n'uruhare yagize mu gufungura amarembo mu buhanzi, benshi baramukurikiye. The Ben yaba ari kwisonga mu buryo butagibwaho impaka. Niyo mpamvu igisubizo cy'iki kibazo kidashobora kuba kera cyangwa se ngo kibe umukara gusa. The Ben ni umwami w'amateka, Bruce Melody ni umwami w'imibare y'ubu, kandi n'ihangana ryabo rikomeza gukurura impaka zitarangira ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, dore ko ku munsi w'ejo bagiye kwesuranira kuri stade yo mu karere ka Bugesera. Ninde noneho uzegukana etape ya 3? Kora subscribe kuri Rwanda Live.